ndabaramukije bakunzi ba Alice Sport Agents. Muri kino gitondo tubafitiye amakuru atari menshi cyane ariko ajyanye n'imikino, amakuru y'i Burayi, amakuru yo mu Rwanda. Urebye hari kuvugwa umukino w'ejo wa APR Football Club yahuraga n'ikipe ya AS Kigali Abanyamujyi, ubwo ikipe ya AS Kigali yabashije kubuza igikombe. APR cyakiyubujije, ahubwo APR yari yiteguye yuko iri buze kugiterura uwo munsi, ariko byasabye yuko bategereza undi mukino. Ni match yarangiye ari ibitego 2-2, aho icyo dushaka kugarukaho, turashaka kugaruka ku mutoza Thierry Forge watangaje amagambo avuga ko abakinnyi APR ifite akurikije umukino bamaze gukina atari abakinnyi bagakwiye gukina amarushanwa ya Afurika, ubwo ni CAF Champions League na CAF Confederation. No kuvuga akaba yavuze yuko bisaba yuko urwego abakinnyi ba APR bariho ubu ngubu nta mukinnyi n'umwe APR ifite wakina ku rwego rw'amarushanwa nyafurika, bisaba urundi rwego, ntabwo baraba tayari mbese abakinnyi ba APR yuko bahagararira ikipe ya APR mu marushanwa nyafurika akurikije match bari baranje gukina na AS Kigali, kuko yumvaga yuko nimba ari ikipe match bakinaga ejo bayifataga nk'ari match ya finale, ariko amaze kureba urwego abakinnyi ba APR bahagaze ahita avuga yuko rwose batari ku rwego rwo gukina amarushanwa nyafurika. Tuvuye muri APR ho gatoya tunyarukire mu ikipe ya Rayon Sport Murera isaro ry'i Nyanza, aho barimo kwitegura match ya Bugesera. Biri kugenda bikomeza kuvugwa yuko ikipe ya Rayon Sport iri kumvikana na Bugesera mu mikino 3 bafitanye, yuko bagomba mbese guharirana. Ubushize nabigarutseho ko inuma y'u Burundi yatumye u Rwanda ngo huguha, no kuvuga ko ikipe ya Bugesera irimo ngo kudiringa. Nibiri kugenda bivugwa ku ma social media agiye atandukanye, ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bivugwa yuko ikipe ya Bugesera igomba guharira Rayon Sport bagatsinda iyi mikino 2 ya Peace Cup. Rayon Sport ikagera finali, aho izaba itegereje match izava hagati ya Gasogi na Polisi, noneho Rayon Sport nayo ikazayiha match bafitanye ya champion, kuko igikombe cyo cyamaze gutangwa cyane ko cyamaze kugenda, nkuko nari maze kubabwira. APR iteguye kugitwara igikombe cya 5 kikurikiranya. Rero Bugesera iri mu makipe 2 ashobora kumanuka, mu makipe 3 azavamo 2 ashobora kumanuka mu cyiciro cya 2. Tukavuga yuko Rayon Sport ifite kwiharira, kuko Rayon Sport nta kigiharanira mu gikombe cya shampiyona. Rayon Sport ikayiha uwo mukino bakabasha kuwutsinda kugira ngo Bugesera itazabasha kujya mu cyiciro cya 2. Tuvuye mu Rwanda ho gatoya tunyarukire mu ishanwa rya UEFA Champions League. Mu ishanwa rya UEFA Champions League uyu munsi haraba imikino yo kwishyura. Uyu munsi hateganyijwe imikino 2 yo kwishyura. Imikino 2 iteganyijwe yo kwishyura irahuza ikipe ya FC Barcelona hamwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubu ngubu tuvugana ikipe ya Paris Saint-Germain tayari yamaze kugera mu mujyi wa Barcelona, aho bagomba kwakirwa n'ikipe ya FC Barcelona. Match ibanza ni match yabahuje, ikipe ya Paris Saint-Germain yarakiye Barcelona kuri Parc des Princes. Ikipe ya Paris Saint-Germain yabashije gutsindwa na FC Barcelona ibitego 3-2. Muri iyo match umukinnyi Rafinha ari hejuru cyane, yabashije kuyibonamo ibitego 2. Ni ukuvuga ko ikipe ya FC Barcelona yakoze akazi gakomeye ubwo yari mu Bufaransa kuri stade ya Paris Saint-Germain. Ni ukuvuga yuko ikipe ya Paris Saint-Germain ifite akazi gakomeye ko kubanza kwishyura igitego babatsinze cya 3 kugira ngo wenda babashe kugera aggregate y'ibitego 3-3. Ariko si bihagije gusa,
sibagije gusa kuko Paris Saint-Germain nubwo yatsinda umukino ari igitego kimwe ku busa, ikipe ya Barcelona yakomeza kuko yabashije kuyitsinda nubwo baba banganyije ari win-win, ariko bahita bareba se ikipe nubwo ari win-win niyo ikipe yabashije kwinjiza ibitego byinshi hanze, nubwo bari barabikuyeho ariko mwibuke yuko nabyo ubungubu barabikontaho, barakonta. Ntabwo ari bya bindi wenda kuvuga ngo ikipe ya Paris Saint-Germain yarabashije gutsinda Barcelona igitego, tuvuge igitego kimwe, barabashije kunganya 1-1, bagera muri Espagne bakanganya nanone igitego 1-1. Aho ngaho ntabwo bahita bakomeza bagashyiraho cyangwa bagashyiraho, ariko ubu ngubu bahita bareba ese ni iyihe kipe yabashije kwinjija ibitego byinshi, nabo bagahita bareba se ibitego byinshi byinjiyemo ni hehe. Mwibuka ikipe ya Real Madrid ubwo yatsindaga ikipe ya Leipzig, mwibuka yuko Leipzig yabashije kwitsinda, Real Madrid yabashije kwitsinda igitego 1-0, yitsinze igitego 1-0 bageze muri Espagne. Ikipe ya Real Madrid babasha kunganya igitego 1-1. Leipzig yashakaga gutsinda ikindi gitego 1 gusa, igahita itsinda ibitego 2-1, bagahita banganya ibitego 2-2, ariko icyo gihe Leipzig yari bukomeze kuko yabashije kwitsindira hehe muri Espagne kuri Santiago Bernabeu. Niyo mpamvu hatagira abantu bagiramo dute ngo kuko ibitego barabikuyeho, ariko barabanza bakareba se ko banganya ubundi ikipe yatsinze iyindi yayitsindiye hehe. Ni ukuvuga ngo Paris Saint-Germain yibeshye igatsinda igitego 1-0, baba batsindanye yaba ari win-win, ariko se barareba yatsinze indi yayitsinze mu buhe buryo. Yatsinze ari ibitego byinshi, ntabwo icyo bakuyeho ni ukuvuga ngo bakuyeho igitego cyo hanze, ariko bareba ibitego byinshi waba waratsindiye hehe, waba waratsindiye hanze. Ni ukuvuga ko ndikumva bisobanutse, birasobanutse. Ni ukuvuga ngo mbahaye urugero kuri Real Madrid na Leipzig. Uruka ko Real Madrid yari yatsindiye Leipzig mu igitego 1 mu Budage, bageze mu Budage banganya igitego 1-1. Leipzig kuruka ko yatatse cyane ishaka igitego cya kabiri kugira ngo ibashe kwishyura ibitego Real Madrid yari yayitsinze. Ni ukuvuga ngo Real Madrid yari yayitsinze, yari maze kwitsinda ibitego 2. Leipzig yari yabonyemo igitego cyo hanze kuri Santiago Bernabeu, yashaka igitego cya kabiri kugira ngo barebe itsinde 2-1, noneho bahite bareba imikino yabahuje, ese ko yabahuje indi yabashije gutsindira indi hanze niyi. Ni ukuvuga ngo Real Madrid yari guhita ivamo, Leipzig igakomeza. Niyo mpamvu rero Paris Saint-Germain igatsinda igitego 1-0, n'ubundi Barcelona yagira iki, yakomeza. Ni ukuvuga rero Barcelona ifite akazi gakomeye. Achraf Hakimi turamuzi, ni umudefenseri wa FC Barcelona ukina ku ruhande rwa kabiri, aca ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri. Ageze muri Barcelona bamaje ati se nta bwoba bw'abafana mwamufite. Yavuze Achraf Hakimi yasubije ati abafana ba Barcelona muri rusange ni abafana bari magique, n'abafana bari magique, ariko ntabwo ari abafana bari mu kibuga. Mu kibuga harimo 11-11. Ubwo rero birumvikana yuko abo 11 nibo bari buhangane. Si byo byonyine kuko na abafana ba FC Barcelona bahise basubiza Achraf Hakimi, bamusubiza ati perezida Yasser El-Khelaifi nawe ati ni magique, akoresha amafaranga, ntabwo araba ari mu kibuga. Ni ukuvuga ngo habaye match yatangiriye hanze, itangirira ku bakinnyi, itangira ku bafana. Turaza kureba match iryoshye pe hagati ya FC Barcelona na Paris Saint-Germain, aho ikipe ya Paris Saint-Germain irabiyobowe na rutahizamu Kylian Mbappé, uraba uri mu mujyi wa Barcelona, ariko biteganyijwe yuko byanze bikunze Kylian Mbappé azaba ari mu mujyi wa Real Madrid season itaha 2025, 2024, 2025. Turamwiteze kuzaba ari
mu ikipe ya Real Madrid. So umukino wonyine uri buze kuba match iri buze kuba ni match ya Atletico Madrid iri buze kwakirwa na Borussia Dortmund. Ahangaha rero kuri match ya Atletico Madrid na Borussia Dortmund, Borussia Dortmund yabashije gutsindwa igitego kimwe ubusa, nako ibitego 2-1, sorry, ibitego 2-1. Mpamvu nari mvuze igitego kimwe ku busa nuko ikipe ya Borussia Dortmund iramutse itsinze igitego kimwe ku busa yahita ikomeza. Ati se ko babanganyije kuki yahita ikomeza? Bahita bareba match zabahuje. Oya, ntabwo yahita ikomeza, bahita banganya ibitego 2-2, bagahita bareba match zabahuje ni win, bahita bashyiraho prolongation, kuko igitego cyo hanze ntabwo cyaba kigize iki kintu cyaba kivuze, kereka wenda iyo Borussia Dortmund iyo aba ariyo yaba yaratsinze ibitego 2-1. Noneho Atletico Madrid yagera mu Budage igatsinda igitego kimwe ku busa, bakanganya bakagira aggregate ibitego 2-2. Ni ukuvuga ko Borussia Dortmund byanze bikunze irasabwa kubanza mbere na mbere kubanza kwishyura igitego cy'umwenda irimo, bakagira aggregate ya 2-2. Noneho ikindi cya kabiri igashaka igitego cy'intsinzi. Idashatse igitego cy'intsinzi baza kujya muri prolongation. Ni ukuvuga ngo izi match zombi ziraza gutangira saa 3 zuzuye. Muraza kuzikurikirana. Ikipe ya Borussia Dortmund mbibutsa yuko kuri match ya mbere yabashije gutsindira igitego na Halel, muramuzi, wabashije guhesha igikombe cya Afurika igihugu cye cya Cote d'Ivoire, niwe wabashije kubatsindira igitego kimwe kugira ngo bagabanye umwenda. Ikipe ya Atletico Madrid ntabwo ari ikipe yagiye yitwara neza muri match wenda zagiye zibanza, ubona ko ikunda kugenda yinjizwa, kuko nk'ikipe ya Barcelona yatsinze ibitego 3-0. Urumva mu izamu ryayo ryarinjijwe, nubwo tuzi ko ikipe ya Atletico Madrid ikunda kugira ikintu cya defense cyane, ikunda kugira defense muri yo, ariko Barcelona yibonyemo ibitego 3 ihita yakira Atletico Madrid nako ihita yongerera ikina na Borussia Dortmund ibonamo igitego 1-1. Ejo bundi yari yakinnye na Girona yibonyemo igitego, nubwo Atletico Madrid yayitsinze ibitego 3-1. Ikigaragara cyo defense ya Atletico Madrid irimo kuba ifunguye. Birashoboka yuko ikipe ya Borussia Dortmund no kuri abafana bayo tuzi uko bameze, uko bangana, n'urusaku rwabo n'uburyo bahera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90 barimo gufana, biragaragara yuko ikipe ya Borussia Dortmund ifite kwishyura igitego then ikanarenzaho ikaba yatsinda uwo mukino. Ikipe ya Borussia Dortmund nayo nubwo tuvuga kuri Atletico Madrid nayo irinjizwa, ariko byanze bikunze bajya bavuga ngo inkoko iri wayishonda umukara, kuko match yabanjije yatsinze ibitego 2-0, irongera yakira match ya uzitsindwa igitego kimwe ku busa. Urumva yarinjijwe, yakirwa na Atletico Madrid, ibasha gutsindwa ibitego 2-1. ubwo urumva yatsinzwe ibitego 2-1, yatsinzwe muri shampiyona hamwe na Strasbourg igitego 1-0. Urumva yaratsinzwe na Strasbourg igitego 1-0, ihita ijya muri Espagne itsindwa 2-1. Ni ukuvuga ngo defense z'aya makipe yose ntago zirimo utuntu tw'udukosa. Irongera ejo bundi muri shampiyona nubwo yatsinze ibitego 2-1, urumva yarinjizwe
yinjijwe na Borussia Mönchengladbach. Yari urumva Dortmund yarahuye na Borussia Mönchengladbach yibonamo igitego. Ni ukuvuga ngo nayo ifite akazi gakomeye ko gucunga izamu ryayo kugira ngo ba rutahizamu bayobowe na Griezmann bataza kwibonamo igitego. Ntabwo turi buvuge byinshi cyane kuri Champions League y'uyu munsi. Match ziraza kuba, ahubwo tuzazivuga ejo, ariko sizo zonyine zizaba, kuko no ku munsi w'ejo ikipe ya Real Madrid izakirwa na Manchester City. Ikipe ya Arsenal izaba iri mu Budage, ubwo izaba iri kwakirwa na Bayern Munich. Tubibutse yuko ikipe ya Arsenal yabashije kunganya n'ikipe ya Bayern Munich ibitego 2-2 kuri stade ya Emirates Stadium mu Bwongereza, London. Ubu ngubu baraba bari kuwa gatatu, ku munsi w'ejo bazaba bari mu Budage kuri Allianz Arena bari kwakirwa na Bayern Munich. Bayern Munich izaba iyobowe na rutahizamu Thomas Müller, Harry Kane, Sergio Gnabry. Tubibutsa yuko umukinnyi uri suspend kuri Bayern Munich, Alphonso Davies, ntabwo azakina kubera amakarita abiri y'umuhondo yabonye. Ikipe ya Arsenal yose irahari, n'amagambo Mikel Arteta aherutse gutangaza avuga yuko igihe kigeze bakagaragaza icyo baremewe cyangwa icyo bari cyo. Biteguye cyane ngo gukuramo ikipe ya Bayern Munich. Muri iyo saha ya saa 3 nibwo ikipe ya Manchester City izaba iri kwakira Real Madrid. Real Madrid yahagurukanye squad y'abakinnyi bose, yewe n'abafite imvune, kuko bari kumwe na Alaba hamwe na Thibaut Courtois bagiye bahagurukanye, yewe bahagurukana na Leroy Tchouameni uri suspend nawe kuri iyi match kubera ibihano, ntabwo azayikina. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ikipe ya Real Madrid barateganya yuko mu izamu ni Lunin uzaba urimo, defense hazaba harimo muri defense byanze bikunze muri defense ya Real Madrid izaba iyobowe na Rudiger, ko byanze bikunze ko azaba ayirimo. Rudiger, hakaza Nacho, gatatu Mendy, kabiri ni Carvajal. Byanze bikunze muri mediateur hazaba harimo Umufaransa Kamavinga. Byanze bikunze azaba ari mu kibuga, azasimbura Tchouameni. Valverde na Toni Kroos. Imbere yaho gatoya kaza Umwongereza Jude Bellingham. Ziramande zose Rodrigo na Vinicius. Ndikumva iyo ni line-up ishobora kuzakina match ya Manchester City. Match ibanza yabereye Bernabeu, banganyije ibitego 3-3. Tukumva rero ayo makuru ya Champions League twaba tuvuzeho. Tuve muri Champions League dusimbukire muri Premier League. Premier League ni match yabaye kuri uyu mugoroba, yahuzaga ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Everton. Ikipe ya Chelsea yabashije gutsinda ibitego 6-0. Ikipe ya Chelsea yari iri hejuru y'umutoza Pochettino, higaragajemo umukinnyi Palmer wahise uhabwa n'ibihano n'ikipe, kuko n'ikipe umutoza Pochettino yabivuzeho. Pochettino mu itangazamakuru n'uburakari bwinshi cyane, icyatumye bamuhana ni ku kajagari kagaragaye kuri penalty hagati na rutahizamu wa Chelsea barwaniraga penalty. Palmer yashakaga gutsinda igitego cya 20 muri shampiyona, ari nacyo cya 4 kuri match yarimo gukina ya Chelsea na Everton. Palmer tuvuga yuko yarekuwe
yarekuwe na Manchester City ajya muri Chelsea kugira ngo abashe kuba yakina muri match rero yabahuje ya Premier League. Ni ukuvuga ngo Palmer yatsinzemo ibitego bitatu, atsinde n'igitego cya kane cya penalty. Muri ibyo bitego byose byabashije kujyamo, Palmer yabashije kurwanira penalty hamwe na rutahizamu waruyoboye Chelsea. Icyo gihe yakundaga gutsinda ibitego byinshi cyane, ni rutahizamu w'umukameroni. Abashije kurwanira penalty ariko baza kwiha Palmer, arayinjiza atsinda igitego cya kane. Birangije igitego cya kane cyamuhesheje amahirwe yo gufata Haaland ibitego 20-20. Ni ukuvuga ngo ibyo bitego 20-20 byaherukaga gutsindwa n'ikipe ya Chelsea kubwa Frank Lampard. Nibwo ikipe ya Chelsea yaherukaga kubona yabana umurutahizamu cyangwa umumediateri ubasha gutsinda ibitego 20. Frank Lampard niwe yaherukaga kubigezaho ibitego 20. Palmer rero ntago ari we, ahubwo Palmer yaherukaga kubona ibitego 4 mu mukino kubwa Frank Lampard, niwe yaherukaga gutsinda ibitego 4 mu mukino. Ubwo rero Palmer nawe yaje kubigeraho atsinda ibitego 4 mu mukino. Bidasubirwaho byanze bikunze arakomeza guhangana na Haaland Man City, kuko Haaland wa Man City afite ibitego nawe 20, amaze kunganya ibitego. Haaland uyu mwaka ubona ko yasubiye inyuma, sinzi niba ari imvune ya Kevin De Bruyne yatumye, kuko Kevin De Bruyne yaramufashaga cyane mu buryo bwo kubona ibitego, yaramuremeraga ibitego kabisa. Ariko ubu ngubu aho match zigeze ubona ko mu Haaland ibitego bye byasubiye inyuma cyane. No kuvuga ngo ku bijyanye na Premier League, ikipe ya Chelsea ntabwo byayikuye ku mwanya iriho, yagumye ku mwanya iriho, yagumye ku mwanya wa 9, nubwo yatsinze iyi match ya shampiyona, yagumye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 byatumye yazamuye amanota byinshi. Ni ukuvuga ngo Palmer atsinze ibitego 4, Jackson arebarwa na penalty atsindiyemo ikindi gitego, n'ikindi gitego ku munota wa 90 ha celebration kabisa, celebration y'ibyishimo by'igitego cya mbere. Byatumye ikipe ya Chelsea iguma ku mwanya wa 9 ariko izamura amanota, yazamuye amanota. Chelsea ni ku mwanya wa 9 agera n'amanota 47, yagera West Ham n'amanota 48 na Manchester n'amanota 50. Chelsea biteganyijwe ko izongera gukina match ifite match zikomeye. Chelsea ifite match na Arsenal kuri Emirates Stadium, ikazakurikizaho ikazongera gukina match na Tottenham. Ndikumva ari Tottenham bafitanye match ebyiri Home, kuko harimo n'ikirarane Home. Urumva Chelsea byanze bikunze ifite match zikomeye, ifite urugamba kugira ngo irebe yuko yazakina amarushanwa y'i Burayi. Gusa ifite abakinnyi beza, abakiri batoya, ubona bafite inyota yo gukora kandi bakunze ikipe, yo gukora n'umutoza wayoboye n'umusaza umunyabrazil. Rwose muri defense ubona umeze neza, ubafasha, yanabafashije cyane rwose. Thiago Silva rwose yabafashije muri defense ku bitego 6 batinjijwe, rwose yabafashije cyane. ni ukuvuga ngo muri iyo mikino yose bafite, nizeye yuko hamwe n'abakunzi ba Chelsea bazayitwaramo kigabo.
ni ukuvuga ngo niyo match yabaye muri Premier League, niyo match yabaye muri Premier League. Iyo match yabaye muri Premier League aho Pochettino ahise avuga yuko byanze bikunze Palmer agomba kugira iki guhanwa. Tugaruke inyuma ho gatoya mu dukuru turi kugenda ducaracara kuri match izahuza Real Madrid na Manchester City ku munsi w'ejo. Umusifuzi uzasifura yamenyekanye bakimara gushyira itangazo hanze ry'umusifuzi uzasifura match ya Real Madrid na Manchester City, base bavuga ati kabisa umusaza Perez aje mu bintu bye. Abantu benshi bakora bet bahise batangira kuvuga ati bien sûr nta kindi kuri Real Madrid na Manchester City ni win, turashyira kuri win ya Real Madrid. Impamvu babivugaga ni uko umusifuzi bari bamaze gushyira hanze Daniel Orsato muri match zose amaze gusifura ikipe ya Real Madrid. Bigaragara ko Real Madrid ibiri abari win kuri match ya Real Madrid season 2022-2023 yasifuye Real Madrid na Chelsea. Real Madrid yatsinze ibitego 2-0. Season 2022-2023 yasifuye Real Madrid na Leipzig. Real Madrid itsindwa na Leipzig ariko ibitego 3-2 bari hehe mu Budage. Season ya 2021-2022 yasifuriye Real Madrid na Manchester City. Real Madrid itsinda ibitego 3-1. Season ya 2021-2022 asifurira Real Madrid na Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain icyo gihe itsinda Real Madrid igitego 1-0. Season ya 2020-2021 Real Madrid yari yakiriwe na Chelsea itsinda ibitego 2-1. Season ya 2019-2020 Real Madrid yasifuriye Real Madrid na Manchester City igitsinda ibitego 2-1. Season ya 2019-2020 yasifuriye Real Madrid na Galatasaray. Real Madrid itsinda Galatasaray igitego 1-0. Season ya 2015-2016 Real Madrid yari yakiriye Maromo iyinyagira ibitego 8-0. Icyo bahereye bavuga yuko ibintu bya Perez yinjiye mu bintu bye nuko uyu musifuzi akenshi iyo asifuye ikipe ya Real Madrid abari win. No kuvuga rero abantu benshi batangiye kuvuga ati byanze bikunze Real Madrid irakomeza muri kimwe cya kabiri. Tubutse yuko na marushanwa ya kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League. Tunyakira mu tundi dukuru tugenda ducaracara no ku mukinnyi Philippe Anderson wakiniraga ikipe, ni umukinnyi w'ikipe ya Palmeiras ku buntu bwa Lazio Roma mu Butaliyani yamuhaye Palmeiras, arangije imuha ku buntu. Bamubajije ko ikipe ya Juventus yabashije kumukontakta imubwira ko igomba kumuha contract y'imyaka 3. Philippe Anderson ni umunyabrazil, arangije abwira ikipe ya Juventus de Turin ayibwira ko nta masezerano y'imyaka 3 agomba kwisinyira, ahubwo agomba kuguma mu ikipe ya Palmeiras kubw'impamvu z'umuryango we. Ndi makuru ari kugenda caracara ni CEO umuyobozi wa Bayern Leverkusen. Mwibuke ko Bayern Leverkusen yatwaye igikombe cyo mu Budage cya Bundesliga. Yatangaje yuko byanze bikunze Xabi Alonso nubwo ahari ariko azi neza yuko
ashobora kuzajya mu imwe mu makipe yaba yarakiniye, cyane cyane ahita akomanta, ahita atera akadomo ku ikipe ya Real Madrid, kuko azi neza yuko perezida wayo Florentino Perez ngo amukunda cyane. Pochettino ku magambo yatangaje yavuze ko bitewe n'akajagari kagaragaye mu kurwanira penalty hagati ya Palmieri hamwe na Jackson, yavuze ko byanze bikunze Palmieri agomba kugira iki, guhanwa bidasubirwaho. Palmieri ngo agomba gushakirwa iki, ibi hano. Turi kumva hari ayo makuru twari tubafitiye muri kino gitondo, dukomeza kubashishikariza gukomeza gukurikirana Iris Sport Agency bagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye, kandi tunasaba ko mujye mureba video irangire, ikindi mukore subscribe, mukande like, mukore na share, kuko niko kudutera inkunga yanyu, niyo nkunga yanyu tubasaba, nta kindi. Murakoze, mugire amahoro, mugire umunsi mwiza, ubundi naho utaha. Ciao ciao.